ngibingelela abazalwane oqala nje angibingelele ubaba uNzimande engimuzwa ngokhulekwane kanye nomama uNzimande ngibaziswa umama uZulu okuyena ongimemelele inkonzo amen. Ngiyambonga ke uNkulunkulu bazalwane uvunile ngalolusuku ukuthi ngihlanganyele nani ngumama ke uNyandeni Mangubane nje khona la kwaMsana. Ngikhonza lapha eEvangelical Faith Church lapha nje kancane ngala kuthiwa iseChineni. Bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owenzile ukuthi angifinyelele kule ndawo amen. Ngiyabonga kakhulu umzalwane okuyena ambethile kimi omama Zulu ukuthi enze ukuthi ndanoma siphi isikhathi esho ukuthi mama Nyandeni ngicela ukuthi sihambe senkonzweni. Ukhulu kwami ngisebenza naye ke bazalwane nange lokho kwedlule kanti khona inkonzo esuku wayekade ethi ucela ukuthi sifike ngathi mina cha ngangithanda ngeke ukufika kodwa ngenxa ukuthi ngaba nesimo esesikade sengikhoqutha ngeNgalomaritzburg ngaba sekulate kodwa nje ngasonke isikhathi uyafisa ukuthi ngibe nani amen. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane lithi izwi lapha nombonge uJehova uNkulunkulu umphefumulo wami ungakhahlwa yonke imisebenzi ayenze akwenzela yona empilweni saphila amen. Uyangenzela uNkulunkulu uyangenzela uJesu Kristu inkosi uJesu amen. uJesu Kristu inkosi amen. Bazalwane kufanele simbonge uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ngoba kulesi sikhathi engikuso nakule minyaka engikuyo njengamanje kodwa uNkulunkulu uvumile kimi ukuthi ngelinye ilanga ake ngisondele kuyena. Uma uphila kabezalwane uvela emhlabeni ziningi izimo odlula kuzo kodwa uNkulunkulu ahlengahlengise ngomso wakhe nothando lo ngoba azi ukuthi ngelinye ilanga uyafisa ukuthi usondele kuye uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ovumile ke namhlanje na ngithe ngizala umama Zulu wafona wathi umama Zulu seyaphuma ngathi umama Zulu angazi ngeza sajika la umama usithole ungezi direction izolo kade ngaba ningane zingidrophile zasekuphindela emuva saduka bazalwane saphindela emuva sithi zama ukuthola ke indawo sehluleka ukuyithola kodwa ke uNkulunkulu nje emuhle kimina akuvuma ukuthi angiphindele emuva ngithe noma ngabe kunjena ngiyaphikelela ngiyalapho ngani ngoba uNkulunkulu ungibizile kule ndawo amen. uJesu Kristu inkosi bazalwane ngiyethemba ukuthi ngizophuma nakho namhlanje ngoba konke lokhu kuhlela uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane angeke ngabala ukuthi ungenzele ini empilweni yami. Zikhona izimo ziningi ebhekana nazo kodwa uNkulunkulu nje emuhle ngaso sonke isikhathi uyangigcina angigcine kunjalo bazalwane kungemnandi endleleni kanye nemindeni nakho konke kodwa uNkulunkulu uyasihlanga ngaso sonke isikhathi uJesu Kristu inkosi amen. uJesu Kristu inkosi.